Anyang laki din! Nagkapunsamad dito yung balay dahil nakamotor a Bombay. Wan lakay, apay nga. Imutang ka manay? Pagpuunak. Di nakmat nga rin ikan iti kwartak. Utang ka lang nga utang. Siyak mo tagbayad! Sigurado mo abayadam. Tadya kung kaya tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumait. Baybayan kan. Pagpuunak ko naklang nga rodan. Iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangus ilakok ka dagiti karuba. Bangos. Ganun lagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangus ti ilakok. Daytay boneless. Awan pa ti aglaklako dito iti kasta. Anya jar aribongbongan dayjay waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapanta tapno maamuan tano asino tayo tang artista na ana. Wan man, makakitak mo lang nga ti artista. Intan sakpia pumano tayo tang artista. Agpa-autograpak man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista na yung aribungbungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo iti lakok! Kunam nga artista ni magayang Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanagat tagatang namin. Maria, anya day talakom? Boneless abangos, nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangus madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom na talagamit lang anay imas ako nam. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one? Madi ka pa eh. My kan, gumatang ta. Padasan taman tiyang siday di boneless abangos, nana. Sayang, saan ka gimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakayamat, kat no nagngina. Buy one take one? Kan ado tinang ibaga talaga na imas dayala ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan ka di tatalipa pa agumatang iti sidain nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo analakla ka. Ngamdi tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man la gumatangan. Adapay ka dinabati ala ko, Maria. Ay, awanan Impareserve talaangan day tinana. Gatang kun tanay awan si daan mainton madamdama. Ay, kasano ngayon tinagpareserve nana? Bay amon, unaan naklatan alakwan, si kakit dimot, kasla saan tanga agkaruba. Sige man laangan, mala, gatangan yung arudan nana. Kasta anya itayon ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang nana, unay matan, anya lakit din. Nagadutigim matang itilakok a boneless abangos lakay. Naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sang agpaisua. Kadwaan nak tumanin ang mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat man lang San ka ngagpapautang tanay, nagrigat agsingir. Ay talaga sa anak nagpapautangan niya. Kaslaeng ko nam no da umutang. Ura sino pa'y daytang umutang? Saan ko nam? Labsan ka pa dito balayo Nagapwamanan. Kat di ta waiting shed. Napanak imatang iti sedaan mi. Anya ngay day taginatang mo. Boneless abangos. Yala ako ni Maria. Di ka lama umamamot ngagsidsida iti kasta.
Katisumot tinala kamin. Apay, adumanan ti aggatang. Ay nawan, kunak nga rod nga isunsamat ng ti pagbaknangan ni Maria si kanana. Aya, Wen, tani, umad adulat ta ti customer na. kasta ka day. Sige na. Panawan kamay. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi. $1,000. $5,000. $10,000. Ay na. Ay bakit bumaknang tatalagan no kastoy. Ay mariknak. Ni, si kamot ti para bilang itinaglakwa kong lakay. Katanyangan, kastoy ti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat dinak matulungan naglako. Katanda ka mataparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad ka latan ngagmalmalam. Urahim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa'y laang, kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalaangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo ta pagluton nak mo ten. Ingkan na. Kasto yan na bang banogak? Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilas na. Uwan, mabanakon. Amo, nakitak ni Maria kinilakay na ili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka no agdeposit iti kwartada iti bangko na. Saan da mapan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti bonles na bangos. Ay, aglako aksamot ah. Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapnusan lang nga iso ti bumaknang. Kasta ka mat, agtutulad ka na. Idi naglako iti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awang mo aggatang. Mang panunot ka mat, ay iti ilakom na. Awan originalitim. Ni, anya ti aramida dyan dito nana. Kasmat ay ti umay mo aramidan. Umay kayo mat agala iti ilako yun nana. Katuan, agpadpada tantun ay iti ilako no kasta. Abay dakas, saan matkit di ah? No buy one take one tilakom. Siya, aramedak a buy one take three. Nitan na panan. Inun-una anak matan. Agtutulad abakbakatan. Anya lakit din na ito ay akaarobak. Umay kayong gumatang. Boneless abangos. Ha? Buy one take three. Umay kayong karuba. Ne. Ninsamot na naising da taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamatay. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nag-displayan na matanday ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijaya ko na igid. Si Kanti na ipaigid. Umay kayo, nakaselti lakok ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita ah. Buy one take three, na ito'y lakok. Iso nga umay kayo. Ha? Ay, agasam ngayon dito, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sos! Dahito'y laeng tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado a paglakwan na, ijay paymat abay ko. Mas dawa ka. Iso nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan ah. Madya talaga ti ugali na dahita karuba. Kaslasan kayo nga gayem. Di lamang panunot mo titi sa bali a negosyo na. Saan ka di nga ugali na dahi jay, idi pa'y? Katuan, naapal nga min dayja karoba. Anya laki din ita karubam. Siya kunti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pa'y bakit? Kastan taramidam.
Awanan, di ka kumpetensya. Wan nga Rod, pimanawan ni Maria dito waiting shed. Kukwak amin na customer. Anya lang ti makunanakin ka na. Malaksit ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga din tilakom nana. Anya tayo di promom. Buy one, take three. Wow, yawan ti kasta. Aha, anya nga awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mat na di Sa anak nga ruda na gumatang. Panang loko matititaon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo ta na. Kat isumad nga ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Sana nga gumatangan. Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Anya? Tabi nga pabarangay na nga eh. Namin ano ka nakita nagpor, iti basurahan, iti likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo, ni tilakok abangaws, boneless. Paray, umay kan gumatang. Ay, jak kaya ti gumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, oray pa man by one take 10. Jak lata kayat. Nagalsam mo na takilikilay, may istiri talakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay, tapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apir dyan na tilakok anya. Hapa, may mayat ni Maria ti paggatangak. Apay nga ngay makar nga ni Maria, aya. Ayawan ti bibiyang ko kan ko ana. Sa dinaw ti makaran na. Hindi ka mau. Na, Damagam makanya akon. Panaw! ay. Umay ko man subli dito ginatang ko alako yun, nana. Ha, tapay nga isublem. Nakalalsam. Grabe. Nabayagsan dagito alako. Expert sa amatan. Anya nga expired nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakit itiyan ko. Mabalin ayamo ti kasta. Basta gisublay. No return, no exchange. Ay, nakasta sa anak ko na gumatang itilako yo. Mapana kung gumatang itilako ni Maria. Ala, nagadutag gatang itilako Maria. Sinunod na kan samot yung dagiti customer mo. Katuan, kita ang amin. Ay na, Uray madayo ka, sinurot na kalata. Pod na day ta. Kaday nga ilako ni Nana Ising. Awalin tagatang ken ko ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot day ta timang mangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit a gumatang pa ken ko ana, Maria? Umay kayon, gumatang itilakok. Bakit? Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron, imay manan imabay ti awanan pain ang bakit. Awan sa kanong amin tagatang ijayan nakit. Na, tamapan ko man kasarita. Kumprontara mon bakit? Saan ka matanagan? Nupungutan na ka. Umayak ka ganawa. May kayon, gumatang. Boneless abangaws, important day toy. Apa yung sinurot nakmanan dito yung nana? Nay, sursurutan ka ayamat. Awan siguro ti customer mo ijayan niya. Iswa sinurot nakmanan dito eh. Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito eh, kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunamot na nun asino kayo ni agsasao. Boneless tumat lang, day tagong nyo. Ha, anya ti kunam? Day tagong nyo, boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Aping agtong pa kayo matanana. Op! Agdal na kayo man. Aping nagpatinga ka matandi talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksugudan. Padasam apungutan ni bakit kunana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang dito? Apay kumasan, awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot ka iti bukod mo ang negosyo.
Dito pag tinulungan da kaon. Agpapada kayo la tabatsoy. Nagsaw mo ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo la unay. Asino ayat muna anaguyaw? Si kamat Sardengan na kami manasurot-surutan na naising. Mang panunot kamay iti bukod mo ang negosyo. Nyalaki din ito ay akaro babakbakitan. Sardengan na kami atulad-tuladan kan surot-surutan. Maawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Manong, kaya't kung ipakulot da iti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na iti buhok ko, aribanded ka. Kasi ka man, kulot man unat tibok mo, napintas kalat Dayta ka man ako na akon, Manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din iti buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo di 13 month pay, Manong. Ika naman mo di pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, Manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kano ikan nakita akit mapanakon. Excited ako na makakita iti lang kakulot ti buhok ko. Kahit mo asawan, mapang ka ni ili ita, beshi. Wen ko mabeshi. Nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipa-curl na tibuok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban tibuok ko. Si Kaki Dimot, maipakar ko laeng ti buok ko, tada 13 month pin manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yun nga, mamati pagpariban ko. Barang maipaunat ko mati inang rag-abok ko. Ay, kat mo na beshi, eh. Ay, katalangarot amare. Tapno saan ka ang mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsarita mitay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no yiili. Kunahan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngamsanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anyangay ka no ti mapanaramidan ije ili mare. Ay kat mapan agpa-beauty Amo mo tin Linda kat ay aywana na talaga tibuok na. Hasit na dayjay kat. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buhok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si Kaki Dimat. Adda ka nung amin di 13-month pay ni Manong na. Di mawat, kat iso ti pagpakulot na. Sigurado day ta. Kalpasan ti panagpakulot na, kundi pag naman iji arubayan da. Irampa-rampa naman ti kakulkulot a buok na. Si Kaki Dimat kumare. Iparibal mo man amin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawa takmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang ayat ti makabal nga agpapintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay, nawin, auntie. Naimbag nga rin sa anak na panijay parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang matbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumante. Apa, itapay lang. Ma-imagine ko ti langam numakulot ti buok mo. May bagay ka di matla ang kanya kante. Ay, katuan ang mga numanayunan to, ba ti agaram kan ka? Ni auntie mo.
Pudno ti bagbagak. Mala, aginala ka biit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalata, tadamot ti kape. Sige ante, agyaman ako unay. Lakay, kaanom amaala ti 13-month fame? Ikanak to man iti pagpariband ko. Nilinda nga men, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ti awanan bain abakla. Sigurado na ita. Among betin na kayang agasawa ka pasigada. Piling na mo yun. Feeling nanto manan, kat isulaang tinapintas diti lugar tayo, gapo iti pa nagpakulot na. Mala, di ka madanagan ba kay? Tapaman na maalak ti 13-month pay. Ikang kay ti pagpariban mo. Agyaman ak unay, lakay. Apo, nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo tan daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano na kang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok Kat asino nga iti nagpakulutam iti buhok mo ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka rin. Mano nga iti singir na. Ay na, 4-5 kumaangam kapot a presyong kakilala. Ay ka natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at agos iti sigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam. Santog baliw. Nangina na iti agas nga inusar na iti bukuan niya. Alang nga ron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13-month peg? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na, nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya, tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang di sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya, sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apampanunutin na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasalang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takas ta aramidam. Ma-stress ka laang. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudakan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buok na? Ejay ka no parlor na anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapan ka kati matagpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda, iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na, adamot ati 13-month pay nila kay ko. Ada intindihan to na magpariban ko anya. Nasayat ka din no kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak, kanti buok ko, kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Dayja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wan, Beshi. Kabahan ka na daw. Puo na yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumkompetensya king kwana. Tapno ibaga na ti kasta. Wan nga rod, Beshi. Dak manamukan ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron Tana ko na namat iti kalman nga itati papan na.
Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Dala ba yan? Ha? Apay, nagpariban ayakit pumintas. Buklang mo ti pumintas. Imposible mat ano karaman ti rupa na. Kurak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti rupa na. Puutam da ita. Naimbag man ta dito parlor ko ti imayam pureng. Wan amat, si kamot ang timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat ay tabuok mo. Saan ante? Ang raglang araw din ti buok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at mat na panunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga no saan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Gam presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang timona. Ang alanga rod, rugyan yung tibok ko. Excited na ka makakita, iti lang ang karibandet tibok ko. Anya mo tan? Awan mo nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Apa nga, kasta mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawan mo, tinagbaliwan na tiyo. Nagparibang ka kariwan no saan? Lakay mo! Makikita mo't anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino ito ng riban iti buo mo? Nyan ti mo na nga rod! Anya? Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong ti punaw. Awan nagbaliwan ti rupang pureng. Isulat ta mga isaw. Anya laki dik, imalas topay. Anya? Siguro sa ngayon narami daw suradya mo na ti trabaho na tiyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tinamayan na dito po mo umay. Isugarod mo't lang ti pampanunotag lakay! Alabayang, tamakangag kanya da dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na dyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo kayong kuwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gaya man taon. Nagsapa ka man ngay may dito parlor ko. Agpapukis ka day. Agpapukis na. Amaw, sika pa muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya maw. Ha? Eh kwa, mabit lang ang taon. Ada ka di parikot mo. Ay kaya kaya. Tapnan mo man niya. Timbayan ni Puringking ka nagpariban na kay nagkapukan niya 13 mampay ko. Uli mo lang. Mamaw mo serbi. Di mo nagbalo ti ropa na. Anya? Anya kang anya. O managbaliwan ti ropa na wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kaslasana na riban ti buhok na iti na maiam. Mabit lang. Tapno ang mata niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Lawlawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung parimban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti roba na. Anya? Buklaang ti pumintas anton. Saan ko apakabasulan no kalpasan ti panagpariband na kat aglulumbalat ta nagiti kamuro kas kadaan niya iti roba na. Anya? Kung naklaki din na naramid ko amin nakabaulak para iti buhok na. Ibagam kini Pureng. Yaramid na iti wagas tapno maikat iti kamuro na. Tapno saan na kapagpabasulan. Nagparaban kat buhok lang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Yan laki din! Funny. Ew, nakababaing. Ha? Anya man ang busy. DJ man nga Anton,
Agasa man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, ken kuana. Tawan ka no, at nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan nga, Anton. Konsentidor mo ng asawa. Diyos mío, Marimar. Makakatawak laeng. Tatipanag ko na siguro na Anton. Kat no, agpariban ni Makat na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang Anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay ng laki, di na tayo naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat prilansyak kan kinulaya kon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Aga samanti naramid day jay nganton, imay di parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, buok lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot ngamin ay ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan yaw? Kuha, pasensya ka kuman, Antimona. Ay, pasensya! Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Siya kung ti makaamo dito, sir. O sige. Agyaman ako na ikan ka, Ami. Awan anyaman na, sir. Anya lakit din. Kunag, ano saan mo akabailan nga ramida na si Kalaeng? Ta ibaga ko makinidya na at tulungan na ka. Ay, saanan, sir? Kabaila ka syaklaang. Mabalin kumot nga iyawid, talapas ag ijabalay mi. Ay, kaano ka diti pa nang isubmit ko iti daytoy, sir? No, mabalin ko magit inton Martes. Biyernes ita. Iso nga adda pa iti talungal daw. Ay, kabailak nga ramidan daytoy, sir. Malampay laang iti Lunes akat itad ko kada kayon. O sige, agyaman akmanan, Ami. Awan na talaga dayjay, bida-bida ka trabaho. Ha? Asino ti ibagbagang friend? Ne, asino pa'y kuma? May salaang mat ti bida-bida ka trabaho tayo. Ni ami laang mat. Sa bagay, ni Ami laang mat. Ngam apay ni Ami. Adda ka din na aramid na? Nangag ko nga men, tinagsaritaan na ni boss itay. At yung paramid ni boss king kwanang. Dahil kat naskin ko maadwa at tao ti mga ramid. Ngam gaputa bida-bida. Nakuna na nga iso kanulatang. What? One friend. Nakunapin ni bossing king kwanang ay baga na kumakanuking ka. Tapno tulungam. Ngam imbagamot din ni ami akabailan na kanaw. Uray awang kadwa na. Puo na yan. Talaga amat ah. Uray trabahuan ti dwa a tao. Katrabahuan na ngagmaymaysa. Kastamat at talaga ti bida-bida. Uray man no trabahuan ko matilima a tao. Kitrabahuan na. Tapno ka na yun ma-appreciate da. No anya launay ah. Awan mo tinayon ti sweldo na. Itikas dingar aramidon na. May antay yung latan. Anya ngay nga ron. Kit bida-bida ti awanan ba eh. Anya laki din. Ay, unay na yatikas to makabanog, tiyag trabaho. Ay ka talaga kasta ah. Ay, mabit lang. Anya kay nagitamot. Imot mo ang nakakabil iti eco bag.
Ay, jak nga minalpas ti ipapaaramid ni Bossing. Iso nga inyawid kun Anya? Ay, nabisinak lakay. Nakaluto ka ka din? Uy, nakasaganan ti makan ni kusina. Imunan anangan ti anak ta. Datalaan nga ti saan pa eh. Kasta ka di. Alang aron, intamanganan, tado pa'y ti aramidag, inton madamdama. Apay ay ngamin amasapol nga giyawid kay ti trabaho dito'y balay. Abay, kurang ay ti 8 hours sa panagtrabaho, may trabaho yun. Ay, apo, ayan ulay. Nagadukat sa ludsod mon. Ha? Saan matasikat timang trabaho no bilang laang? Ay, una yun. Nalala, gusto. Dakas gaya mo tagsaludsod ita. Ala, intamanganan. Unay ti kastoy. Alauna di ti parbango. Nangamjak pa'y nakagudwa ti aramidag. Ay, picturak man kit dita i-post ko iti Facebook. Sa kabilan iti caption na nga overtime until midnight. Wow, unay kan bakit? Ala, una pala iti parbangan nga manda ka pala dito kusina. Ay, jak pa'y nga rod nalpas to'y aramidag. Unay daytan bakit? Manulain nga oras ti panagturog mo no kasta. Ay, katanya ngay nga rod. Talaga kasta Ituloy mo to daytan inton bigat bakit? Unay kakit din ay, maturog tan. Day takit ti ipuy-puyata mo. Ay, sanak man na pakibibiyangan si Kanuli. Makapabisit. Ha? Noawan mat lang ti may tulong mo kanyak. Nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Ah, Sumanao, salbag kit de. Unay day talangam si kami. Kaslasaan ka na't naturog iti manuarabia. Ha? Ay, wala na. Diretso mat atalo rabia sa anak katurog iti husto. Ha? Tapay ngay. Ano nga mintiniyawid ko nga inaramid ko. Andiya, kayat mo asawan, titrab-trabaho jay opisina yaw, iso tiyaw awid mo. Ay, wala na. Tapno lang maisambot. Ura deta na kinagagat mo, ame. Ay, kasta talaga, nana. Anya nga rod ngay, katawan mo't dadu matalkan ni boss me. Ha? Anyat kayat mo asawan. Kano nagsasado mga mindagiti katrabahuak. Kan may saan atalkan ni boss me isuda. Dadyana ka di kan bakla ti kayat mo asawan. Ay, katasino pa'y kumangay, nana. Kat isuda mo ti katrabahuak. Adamat kit di ati mabalinda may tulong dagiti daduma katrabahuak. Ngam dumalat tangamen ti trabaho. Ah, kayat mo asawan. Si kalang ti talkan ni busyaw. Kasla-kastan, nana. Oo na yan. Kat oray kasta, i-manage mulad ta ti oras mo tapno makaturog kay tinasayaatan eh. Kasla ka mo tan sumbe, tilangam, ame. Unay daytan alangam ame. Kas kala sumbe. Anya? Hoy, jak maguston day nga angaw mo si kabakla. Ha? Ni, ibagbagak laang mo tipod no Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day talangam. May sa kilo ket 1/4 day ta ay bags mo salbag. Kasta talaga ti ado ti aramidan na dito yung opisina. What? Kan, kasta talaga ti taltal kan ti boss. Ado ti aramidan na. Oh, come on, Ami. Taltal ka nakakadini, boss. Wano talaga lang nga pabida-bida ka dito'y trabaho. Anya? Tapno mo anya, masyado kang pabida. Agasam man, uray trabahon ti lima a tao, kit ikarkarigatam nga aramidan asikalaang. Tapno agparang lang nga si katitaltal kanda, nga uray saan mat. Anya? Sadyang pabida laang. Sana kaya't asawanday ta, kit si kalaang ti mapagtalkan. Anya laki din. Hoy, nangan alhamot iti turad mo, tala ibagam ti kasde kini ami itay.
Siyempre, nagtao di ti kinangisit ko, ti kinaturod ko, ade. Anya? Kahit mo asawan, ada powers na dita kinangisit mo? Adda talaga. Saan man nasakti kaskasta na da nga ami? Isulak ano ti mapagtal ka nito trabaho. Puuna yan. Durabag tupay nga. Urahin na. Hindi ka pala dinurab nga ron tap no maring iti maturog akararwana. Mariingki di tinatay na kararwana. Sika talaga. Agasem man. Ibaga nakidi nga isulak ano ti matalak. Isu nga isulaang ti ado ti mararamidan na. Ti wanan ba nga ami? Agraraman mo tanda dya babae. Saan aga po iti talak iso nga aduti mararamidan na. Sadyang bida-bida lang ba? Kiti sumat. Datan tupay kat saan tapay anaaramid anang ngiyawid iti trabahuan. Katuan mat. Iso lang ti akinaramid kadagita, takayat na, nga iso lang ti map-appreciate ni Bossing, salbag! Naimbag kumamot, no iti day tangar aramidan na. Kat adda na yun ti sweldo na. Gumawan mat. Agpapada tayo mutlat ta. Kasta talaga, friend. Saan asweldo ti habol ni Amia niya? No, dekat, titaktakdaran na nga ugali na. Ti bida-bida iti trabaho, anya lakit din. Alaman nga ro dyan Pangasim tayo lepas mo tayo aging gayintong Thursday. O sige, sir. Rugyak da ito inton madamdama. Good. Naskyon nga min ama ipasa tayo la ito inton Friday. Isa amalpas ko man o Thursday. Sure! Ay, ala, sir! Saklatan ti mga ramid iti dayta. Ha? Ang mga nusan nakabaulan ni Jana nga ilepas aging gainton Huwebes. Ha? Saklatan, kunak tumet. Saan mo akabaulan dayta nga ilepas? Ibagbagakon. O sige. Sigalat nga ro da nami. Agyaman ako unay, ha? Awan anyaman na, sir. Sigurado nga min, asaan ang maaramid ni Jana dayta. Iso asyaklatan. Ay! Salbag kit di amin salbag! Puuna yan da nga ami aya. Ay, bida talaga. At yun na pa din ni Jollibee tikas dyan ugalin na. Bida ang saya. Kasladyak maklon da jingay naramid na kanyak. Iti pa'y mismo sang wanan ni boss. Anya laki din. Pabida talaga. Kasla Jollibee. Bida ang saya. Kasla imparo pa naking ka nga na pulos ti kabailam. Kun mararamidam Saan lang akasla, friend? Talaga nga parupa na. Agasaman, kurang lang kung ibaga na kinibos adam bulak. Saan ko marami ti paparamid na? Isu nga isulatan ka no ti mga ramid agasam dat. Di ka pala sinumbatan iti sangwanan ni boss. Tamnog nakam. Sumgarak man iti kasi nga ugali na. Bida-bida talaga. Ay, saan ko ma-describe di kinaagin lalaing kan bida-bida na dito trabaho ya? Ay, adan tulat taal daw na da dyan, Jana. Laglagi pa nga aming nga ginlalaing, kat agpatinggan tulat tati kinaagin lalaing da, Jana. Nga laki din. Ado man na ito inyawin mo bakit? Ay, wan, ado talaga. Inyawid ko na, tamok nga min asaan akabaulan ni Jana nga aramidan. Ha? Iso ko matipang tadan ni boss. Iso ko mati mga ramid. Ngam amok nga ada pagkadambal na dayjay ababae. Iso ako nakasyakon. Oo na yun nami. San mo't siguro adambal ni Jana? Nalabos ka mo. Ne, takasla iso ti kanunungam Nung atada kayo latan ti agasawa. Salbag ka. Anya? Hay, diya ka mukhang ka. Apay kami nga ibagam adambal siya tao. Katpun numat. Manumatan nga ulit nga imbagakkan ka. Nga am-amuda kun ijay trabaho, gapo iti multitasking nga kinataok. Iso nga rod ngawan makunan ni boss kanyak, tauray aramidan ti lima tao, kabaelak nga aramidan nga uray syaklaeng. Ngam iti saludso. Adda ka di mo tinayon ti sweldo, iti kastangar aramida? Pumanaw ka man dito inuli. Diyak kaya't makita na ita pa nag-group-grupam, salbag ka. Nay, una yun day talaga mami.
Kakapsutak nga rod nana. Jak maawatan tiriknak kan maululawak pa eh. Anya? Nagkapamayatan na rabyan ka unay. Sa dino pa'y kuma. Nagapuak iti trabaho Nag-overtime ak ngamin. Ay na, pangaasim tayong kagpa-check up. Ame! Nay, matumba ka matan! Ay, tulong! Nay, napukawan mo tinitipot! Kasano na ito yan? Tulong! Apay nga data dito, Inoli. Napukawan kay ti puot, ito'y jitersina ni Auntie Muna. Naimbaglayan na, tadana ka nga gitipukaw na. Anya? Panghasim man, tausto nga minan ti pa nagpuypuyat mo, bakit? Husto nga minan, ti pa nangyaw-awid mo kadag itinaskan amat trabaho, iti trabaho yo. Agasam man nga min taramid mo. Aging ga alas 2 iti parbangon, adda ka pa ilang agtrabaho. Anyan. Awam mo nga rin ti uray 5, ana-paralyze, anayon ti sweldom. Uray banking la kumakawayan, anya laki din. Nagatumot na naibagam, Noli. Pudno mo ti magpagak, bakit? Sana ya? Oh, ita nga adda ka dito ospital. Adda nga raw ti maitulong ti bus mo. Ti pagtrab-trabawam. Awan! Awan bayad ti kinabida-bida ti trabaho, ami. Tandaan am dahita, bakit? Gapulang ita aramin mo abida-bida. Mo sa ospital ka. Aw nga maitulong da uray 5 nga duleng. No itultuloy mo pa dahita nga aramid mo, bakit? Hay! Jack Lamon! Naimbag man na, ta dito'y pay ayan nyo, tinakapukawan ti puot na. Ay, wan nga road. Naimbag ta saan nga iji kalsada, nga awan babalay. Aywan, imbag ko ng tanadlaw ko pa'y. Kan, naimbaglangan, tada nakangag itipukaw ko. Awan lat makunkunak iti dayta. Basol na mutlaang. Anyat kayat mo asawan. No saan ko maapabida-bida iti trabaho? No saan na ko matrabahuan amin, iti trabahuan ko maiti 5 tao? Saan ko mga agsakit akas jay? Nalabas to mga amin ti kinabida-bida na. Ah, kastagayam. Wan! Kunak ano isulaang ti taltal kan ti busyaw. Isu nga isulaang ti makararame, da isulaang mo ti bagbaga na kanyak. Ay, sana po no dayta nana. Kaya't na lang amin ti agpabida, iso akasta, nyalaki din. Naimbag din ti nagsubli pa iti puot mo, ami. Ni, nagalas mo tanday tapasungad mo si kabakla. Pudno mo ti bagbagak, Tanuin laylayon mo, asaan na nagsubli ti puot mo. Nakababain ko ma, ti pa kay si istoryaan, salbag ka. Anya? Ibaga ti tao, anatay kalaeng, gapo iti ugali, mapebida-bida iti trabaho. Ura aramidin nga min ti 5 tao, kat agpresenta ka asikan. Uray mula iyamig, Diyos mio marimar. Ay, pangaasim man tahuston. Jak kaya ti makirinig ker ita. Oho, ti kunam kidni akit mapaypayswan ka iti bagbagak. Katala ita amayat ka manan, kat sige manan alam amin, iyawid mo amin, nagiti matrabaho ditoy. Ijay mon balay yung aramiden. Anya? Barang iti maikadwa gundaway, ang mapukawan ka iti puot, kat makita mon ti resulta ti kinabida-bida, salbag ka. Anya? Sakto latan ti mga istorya iti tattao, ti kinabida-bidam, itaas ibibiyag ka. Ay, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Amom lakay, adda na buyak iti Facebook. Anya manan aya dayta? Inton barutawan ka no, saan ka nun nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Kalokwan lang dayta tunya.
Saan ko naktumot? Diyay nga ron nabuyak iti Facebook kat saan nagpanti iti napalpalabas ang paru atawan. Kita ang kat nagsasarunot ti swerte na. Yak amuking ka, oh. Isuman mo ti aramidak inton barutawan. 5 nga aldaw asa anak nga agpanti. Tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Sakto na ti agswerte la kay ultimum. Saan ka mairanod ko naktumot? Malawanay, kukwam lang nagswerte ka. Angam nung ilawan, makamukag bugaw, salbag. Hoy, Beshi, anya ngay matilot po minton baro atawan. Barutawan nga awan makukwarta mare. Ha? Ayan na nga tangdan mo anak iraraap. Kaya nakisiksik ka, iti napalpalabas nga aldaw. Ha? Intong itmon sa amoy kami na amin nun. Anya nga ita, awan lutwo mo, inton baro atawan. Awan a talaga mare. Ngam adaplanok nga aramidak inton barutawan. Tapno dagos man asumrak ti swerte iti pagtaengan mi. Ha? Anya nga day tamare. Manipod into no December 31, aging ga into January 4, sa anak man nga agpampante. What? Wan ko mare, tasigon iti nabuyak iti Facebook. Saan ka no nagpampanti iti 5 nga aldaw, iti napalpalabas abaro atawon. Kita ang ka nagswerte. Anya? Awan na nagdumaan nyo mo iti asawak. Sakto laang ti agswerte kung naktumot. Pulos, asaan kayo ang mairano? Nya, laki din. Awanan, natuluyan sa amat na nadadaal ti panunod ay aton niya. Uwan nga rod, sis. Agasem man, tasaan ka nung agpanti iti 5 nga aldaw, inton baro atawan. Tapno dago sa sumrag iti swerte. Panunod lang day jet awan makukwarta na kidi Ti amok akit ada kwartana day jay. Ta nagsasarunumot ti pakitang tangdanan na iti napalpalabas alawas. Nagsasaruno nga mo rin nabii matamapmapan ni Jesugalan. Papanan na ngay no sana maibos. Sa ita, saan ka nun nga agpanti, tapno sumrag ti swerte? Anya laki din. Hintun kwan, sa bali lang aro ti sumrag takitaag. Ay, isupay Ay, no sumrag ti ay na, yaam mo. Yakam mo, iti daya kumarita. Naawan makukwarta na, kit tila sumrag iti panunot na. Sapay lang kuma ta saan ta akaran iti kasya pa nagpampanunot na kumare. Ay, yad adayo na kumamot ako mare. Ang mayat magkumat, ada sumrag magkadata. Itay ka pa yung agkatkatawa, baklita. Ha? Anya lang unit katawa maya. Dayjay to, mga minaton niya. Tila mapampanunot na. Ha? Tapay mo na nito niya. Nakuna na nga rod, asaan ka nun nga agpante inton baro atawan. Anya laki din da ako marik aya. Saan nagpanti? Mm-mm. Apay awan pantinan? Manipod ka no inton December 31, aging ka inton January 4, kat saan ka nun nga agpante. Tapno dago sa sombra ti swerte. Ay, salbagay. Nakapidpidutan na ngayon nga tamanan iti tayo tapamati na. Ada nga rod ka no nabuya na iti Facebook, asaan nagpanti ka lagi tinapalpalabas sa baro atawan. Kat ni, nagswerte ka no matitibiyag na. Diya alam mo, iti tayo kumarem. Gapo iti kaawan nga takwarta na Iso at tila mapampanunot nan. Wano, nadadailan ti panunot na. Apo bigbigat kag samsampay ka iti linabaam aton niya. Ha? Aywan ana na. Nga mabit lang. Kasla underwear mo mat dagita inlabam. Wana na. Underwear ko dagitoy. Inlabak amin nang taidulin ko iti upat nga aldaw. Aniya, taapay nga idulin mo iti upat nga aldaw. Sana nga agpanti manipod inton bigat aging ga inton no January 4 na. Nay, taapay. Anya laki din, kas iti kunada nga rod. No barutawan, saan nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Andiya, unay kanton niya, tilay bagbagambag. Ni, sana nga gang angaw nana, pudno ti bagbagak. Iso nga rod nga inlabak amin ng ti underwear ko, tamakain na namot iti upat nga aldaw. Ta sa anak nga rod nga agpantipay. Hay, ito niya, ayos ka kadilaan. Ha? Nadadaal sa amot tanday ta panunot mo, salbag ka?
Kinaawan kwartam dayta, iso atila mapampanunot mo. Anya laki din? Ay, naimbag pa'y dagiti karuba, tabisi da ngaglutluto iti handada. Ayun naimbag da pa talaga. Data, awan din naimbag ka data. Tayo nun unam, buti nagsugsugal ka dagiti napalpalabas nga aldaw. Iso nga awan handata, salay. San nabali ata ikayang-kayang kuntulang akastoy. Anya, hoy to niya. Nya ka rin na nangararamidan mo. Kayang-kayang ka, sakit awang pay pantay mo. Sumngaw. Ni, imbagak matkan ka nga upat nga aldaw sa anak agpante. Tapno sumrok ti swerte. Anya laki din ayan, Danilo. Ay, una yan, Diyos mio, Marimar. Yakon amuti ibagaking katon niya. Ha? Pangasim man ta sa ang karumrumar. Nakababayin laki, di ka nagiti tawa makakita king ka. Oh. Anya kumangay ti nakababay ni ti dayta. Iberberok ko nga ro ti pagsarkan ti swerte. Sumngaw nga raw. Hindi ka man nagpantay. Salbag kiti. Swerte nga ibagbagam. Agagag ka, tapno agswerte ka. Sa nakastang agkayang-kayang ka. Asaan ka nakapantay? Patungpa ka na eh. Ay, nalpasan ti January 1. Wan nga rod mare. Kahit kumusta nga eh. Anya nga matin lutom, tumayak man mangilaban. Anya ngay kumatilotok kat awan nga rod kwartak si kamot. Anya? Iso ngayon kayang-kayang kulatan na. Kaslakas din eh. Sus, ay na, pakawan na maapaw. Nyamot. O, ay kamot abaklamot. Ay, Diyos mio garapon. Anya ko kayo umutol niya. Talaga gaya ng impay-pay sumon, timbaga, masan ka agpanpantay. Impay pa isok adi. Tapno sumunok ti swerte kunada nga rod ya. Ay, tsak amuna niya tibagakin ka, mare. Nagado ko nga. Naimbag kumamot nung nag-shift ka. Ngam saan man? Oo na yan. Ay, nakapapay laki di tayo aramida. Si kakit dimot. Anya ngay kumati nakababain. Kat awan mo't dakas nga aramidak. Kaya't kulaang mo't nga agswerte ti 2026 ko. Una yan. Ay, tsaka mugan ka. Ang mga nusan aswerte ti ipay na dahi tangar aramidam. Sigurado amalas. Anya laki din. Kunaklakit din no angawlaang nito niya dahi jay. Ngam impay-pay so naman. Ha? Tiyan niya, kumare. Naiina, nagrana kami itay. Awan at talaga pantina si ka. What? Ay, naku. Saan ko ma-explain, kumare? Anya? Pumanag na nga awan pantina. Naimbag Ay. kumamot no nag-shiv. Ngam saan mat? Kawanan ba na babae? No kasta barbasan. Ayaw na yan. Anya lang di makuna dagiti makakita king kuana no kasta. Katanya nga eh. Saan namat nga amo ti mapabainan nga uraan niya pa ti maibagakin ko anan? Hay, diyak laki di malapdan ti katawak na makita da diya babae. Saan ka nung agpante? Tamang sumrek ti swerte, salpag de. Pamati tawan makukwarta na si ka. Awan at talaga at naglaing to mga aming agsugal ti awanan baing. Anya laki di. Hoy, tapno mo to niya. Siya nga sa amon ti mababay ni ti kasta kararamiday mo. Anya? Pangasim man tagpanti ka. No niya launa iti magkakastaan. Si kakit dimot Danilo. No siyak to ti agswerte. Si kamot lang ti umuna ama iranod kunak tumag. Anya? Nagado nga'y bagpagam nga. Tapno mo man niya. Amin na masabak ko ako kumparay. Kantyaw, kas ka na insulto ti mang manggagaw. Manipod ka na kwada. Gapoy ti kas na ngaramim mo. Tapno ang mamatan niya Danilo. Uraan niya pati bagbagdag iti sinalit ako kumparem. Awan bibiyang ko. Nita, Saan nga isuda ti agswerte no bilang laeng. No di ka tsak mismo. Isungar aramidak amin tapno sumrak adagos ti swerte itabaro atawan. Maawatam! hay jak amon no niya pa iti bagaking katon niya. Makamu ka man lang iti biyak mo. Salbag ka. Naman lang maturo ka ni salas. Maturo ka rito yung silid na siksika. Turog ko. Danilo! Anay ko! Tulungan na! Pangasim! Payag ka. Dati parigo mo yan. Sana ka nagpantian na turog. Diyak na puotan. At dautot nga imay ng kagat itikwak. Anya? Nagsakit lagay. Anay ko!
ba yan? Pagyaman ka ta, kinaga na lang. Saan na ngayon taray da? Masalbag. Anya? Nango na siguro, ano bang site, nagangpap, oh. Di ko ang kinagaan na latan, ah. Nuhapay kami na, saan ka nagpanday? Magkumamano, saan na nakalibay, wano diwig. Di ko labay nga. Alam mo to na, mga sabol ka na iti iagas ko, iti kuhak. Nagsakit at talaga, ti kinagat na. Maranak na iti nga utot palapalak at talaga. Kanya may yagas ko ngayon. Awan na. Awan may tulong ko king katon niya. Makunak lang, gunggunam. Ala, itultuloy mo pa dayta nga nakamilang. Barang iti sumaruno akagaton iti dayta. Itaraynan dayta manimanay mo. Makapaikawa mo niya. Awan mo tinito niya amarana at dito'y tersena yung agtamtambay na na. Ha, apaisan mo nga amaw, tinapasamak kan kwa na. Ha? Abi na na. Ano tapos hamakin ko na? Kaano kinagati utot, ti mabagbagi na. Ha? Susapon niya. Wan, kinagat ka no ti utot, iso nga uray lang nagdara. Nilakay na mo lang, tinangibaga kanyak iti na minsan. Tay may gimatang iti agwa kan kapas. Ay, sakam mo na niya tibagak nana. Noan niya launay ngamin, ay, ti saan na pagpanpansyan. Kanayon na nga ibaga, at apno ka no agswerte, itapa no atawen. Nga man nga ita, kinagat lang arot ti utot, ti mo bagbagin. Dahil tangarod ka. Ay, Nana, kumusta nga tanito niya nga paiso? At apay nga mani-mani na? Uno, intangalin ti utot. anya? Maangot at talaga ti utot day jay. Tasan lang aruda naman nagdigos. Saan pa yung agpante? Anya laki din. Oh, adayta, kumare, agpakapaka ka lang aruda na magmag na ita. Ay, anay ko. Nagsakit ang talaga kumari. Naimbagki di mari takinagat na laeng. Saan na ka nga interay, dahi ta kakaiso, na amanim-anim anakadiwig, salbag. Sigakit dimot, mari. Puno mo tibagbagak mari, saan lang nga nakadiwig, nakalibi pa eh. Kahit kumusta? Nagpanti ka kadimot langan. Ha? Aywan, mari. Nagpanti akon. Kunakun kat. Awan pa iti si mangpet aswerte. Ngam naadaan kan iti parikot. Noon niya lang amin ayamo. Ito niya tinaknakan mo. Mala, gusto ko man kumari tani. Nagsakit at talaga. Nagsanniit si ka. Tiawanan pa inday di nga utot. Nagtadam tingipon na. Ay na, baso mumut lang ako mare. Imbis nga agsapol kay ti panggidam, tapno agswerte ka. Saan mo, taday takit, nagkay kaya nga saan ang nakapante, tinararamid mo. Anya nga ita, anya laki, de. Kat, kumusta nga hindi mabagbagim, kumare? Ha? Naimbag man, tasan akinatab ti utot da kakaiso na amanim-manim, kumare. Imbag lakid din ta kinagat na laan. Sikakit dimot kumari. Agpakkapakkang ka na magna. Gapu iti panang kagat ti utot di ta mabagbagim. Siguro, nagpanti ka mat ita. Nagpanti akon kumari. Ay, naamok la kumakas to iti mapasamak. Nagpanti akla kuman. Husto lang mat nga kinagat ti utot da ita. Tapno mapadasam mat ti nakagat. Tapno iti kasta agpanti ka. Anya? Tilan tumat nga min patpat siya mapamati tapno agswerte. Anya nga ita. Awan pa'y swerte asimbang peking ka. Ngam agparparikot ka. Ay, Nasayaat. No saan nga agimpeksyon da ita. Ngam na agimpeksyon. Diyak lamon to niya. ay na, saan kumamot amari? Baro taon nga awan makukwarta. Sakit paggastusan pa ilang ti bagbagamat. Basol mo lang, kumare. Awan sa balya pa basulam. No saan adita nagsadot na bagim. Anya laki din da ito eh. Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.